tumutendereza Allah w'ekitiibwa oyo mwene buyinza atuleese olwaleero kuba nga tumusinza musalatuleno ya asir saba Allah agiikirize tumusaba isa okusaasira n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga haji babakobye ensonga y'okusoma nsonga nkulu ino olw'okubanga eddiini y'obusiraamu eno egemagana na kwega. So buli lw'obaako bwe bali kusomesa oba oli awo obaako nikyopiikingawo kyakuyamba ku iddiini yo, n'olwekyo ofunanga chansi ngeri yasituka okusomesa weesunanga eri yensi ng'abakulembeze balobera okusomesa kona mu masinzizo era nga bakuba ati ayenda okusinza bwomala okusinza fuluma bantu basinza abandi nga nibasinza tebakola ki tibabiidi aye bwabaawe omuntu nga ensonga emugemye teri kumusobozesa kuba mu darasa aba ne udhuru aba ne excuse era saba Allah subhanahu wa ta'ala bona abamalire. Olunaku lwakutaano tuyigiye kusoma n'omusomo gw'olwaleero gugemagana ni hathul islam ala al-amal. Eddiini yaife eno ey'obusiraamu ezira kintu kyetaako naku, aye ensonga y'olwaleero nkulu omutwe okukoba nti obusiraamu bwogera ki era bwakubiriza butya abantu okukola. Didukira nga twali tusomyeko omusomo guno wano bwemba nga teerabire enuma eyo, aye olw'obukulu bwagwo kyetaaga twalidukiza abasiraamu buli kaseera. Ate buli lwe tubona nga omize egiva mu butakola gibitiriire tuba tuwalirizibwa okwira okwongera okuyikatiriza ensonga eyo. N'olwekyo abasiraamu abakungaine olwaleero eyo ni hadisi yaife ey'okukola nti mukiri bulungi nti omuntu Allah yamukola abe nga afuna amaani asinze Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Kyakola muntu newakubaira amajini okulwa kunsinza ye Allah tabaraka wa ta'ala. Aye ziraja kusobola kumusinza Allah okulwa kungeriyo ebimugaira amaani okutuukiriza okusinza okwo. Fidi wano okusala salatul asri yetuvwamu aye tusobola kuyida wano nga tuwalire kyaigulo, tolire kyancho, tolire kyamisana, omwana ekamulwaire, ebizibu eka bingi noba mutebenkevu muswalayo. Okutaawo ensonga y'okukola omuntu okufuna al-kasbi. Okufuna al-kasbi, kasbi kitegeeza okufuna ekintu kifuuke kikyo. Ebintu bye twetaaga mu bulamu ne mu maka gaife bingi. Twetaaga emmere y'okulya, twetaaga engoye ed'okwambala, twetaaga obwidandabi, twetaaga enumba, twetaaga eitaka tulijja okutebenkeza families daife. Kullu hadha kasb. Era bena kitegeeza kuyingiza. Era omuntu olina okulingamu nti mu bulamu bwange bukyambaawo biki byeningiiza al-kasb hadha. Kati obusiraamu bwalingirira ebintu ebyo bwabitaako amateeka, amataka mangi aidifuka ite eririyo, emmere eriyo mu katale, emmere eriyo mu nnimiro. Abaife bw'oba oyagaine eitooke nga oyagainawo olusuku luliku eitooke ly'olukwenda nga nekyetaago kyo onaatwala butwale. Abaife singa onaayagaana eitaka kozaawo ozimba onaaleeta buleeta emiti n'amatafaali otandike kuzimba. Obusiraamu yahuthu ala al-amal lilkasbi al-halal. Obusiraamu kyova bwavaayo
bwatwendeza bwatukubiriza kukola tusobole okufuna ebintu ebyo mu halal. Kubanga watabuse mu kukola either ng'ojja kifuna hibatan nga kirabola akuwaire akwagaine yakuba ati nkuwaire omutwalo oba nkuwaire enkofiira eno oba ekanzu eno bihadhi tarika mu njira eyo osobola okuba nga okifuna oba okuba bitawrithi shar'i okuba nga olikifuna mu kusikira nabaire enzira kanzu ayi baba bwe yafiire baseeka baati amoga w'emaali ye n'afuna ekanzu. Nabaire enzira itaka baba bwe yafiire n'afuna ku itaka lya muzeeyi. Begataba magira ago abantu bangi bajjama bali kufunanga ebintu an tariki al-haram asif nga bali kubita mu haramu either okwiba omulina okutemula omuntu yafa olw'okuba nga alikwenda kufuna mitwalo 5 ajja aweerera omwana we yakola emisango ebiri musango gw'okunaga n'okwiba n'omusango gw'okwita. Abantu abandi bali kubita mu magira ag'okufera kubanga buti obwibi bulimu amagira mangi. Eri abantu abali kwambala ng'esuuti nga n'ofiisi balinado era nga oba otuuse mu ofiisi yaibwe obona yalanga bantu b'amaani aye nga ofiisi babatendeka magira ga kufera kufuna sente nga babita ku masimu babita ku kompyuta bakola batya obukodyo bw'okutula sente ku accounts d'abantu era nga bemuwulira amawulire begatera okulanga ebintu ebyo. N'olwekyo lakad hatha al-islam ala al-amal wa raghaba fihi wa da'a ilayhi. Obusiraamu bwatukubiriza ino okukola era bwakowoola buli muntu yena abenga mukozi era bwafuula ebintu byebe nabyo oba ofunye mu magira ago g'enkobye omuntu ogema omutwalo n'akuba oba okusikira omutwalo gwa babawo oba olw'okukuwola omutwalo gwokoze nga ogukoze na ntuuyo obusiraamu bwagufuula nga n'ogusinga okuba ogwavali era n'ogusinga mu baraka. Omuntu waguze fish oba ekiro y'ennyama ng'agitoyire mu kuvuga bodaboda oba mu kusitula ebizito oba mu kutungira abantu ekyalaani emikisa gy'afuna mu kulya engege giba gya waigulu ino okusinga agiguze nga sente either badimugaire buwe oba nga adisabye kyokka obona nga yena onaabalire halal ku lw'okubanga bamugaire noonaalire halal aye buli kimu kiba ku minzaani ekyona eyeekoleire n'entuyodde kizitowa ino okusinga omuntu afunye ebyobwereere. Obusiraamu kyova bwatukowuliriza ino bwatukowoola okuba nga tukola era bwavumirira ino ekigambo kyeweta atasawulu ekigambo okufuula okusaba nga mulimo obusiraamu bwakiroba tibuyikiriza era eriyo abantu abafuula tasawulu eyo nga mirimu gyabwe abandi mu kibuga eyo bagaana bangi ku musigiti abandi bepakira kuva mu disitulikiti etulaine naddala ennaku dino abakyala gufuusa omuzi omubi abantu bepakira kuva mayuge abantu bava n'amayingo abantu bava luuka baida mu kibuga idinda naddala ku nnaku luno olwajuma bage bagumba amaduuka g'abagayiga essaawa y'okusaala baayuira ku misigiti baidi ekola nga mu gurupu eyo mulimu maama oluusi n'abaana be babiri ye mwene baba ku masigiti Habib
n'omwana mulala ababiri abasinga ku masikidi takuwa ne ku misigidi egindi egy'omu kibuga olwo nga kunkyo basoosokola omulimu gw'okujja ku maduuka eri eyibasuubira okuba nga bageebwa sente baagufuula mulimo wa hatha al amal ogwo omulimu guli haramu fi lisiramu kiguyikirizibwa mu idiini yaife ey'obusiraamu okuba nga omulimu amaluka attasawur n'olwekyo obusiraamu bwatukoba akhadhu bi asbaabu lhaya obusiraamu bwafuula okukola okujja ku mulimu n'okola omulimu gwona gwona nga bwe tujja okubona kubanga bannabbi ba Allah alayhimu ssalaamu namadhiji kyakuboneraku kikulu ino eriife abasigaireyo bafuluma nga bajja bakola awamu n'okuba nga n'abandi bali balinda ebyobwereere nabbi wa Allah mulamba nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayendebwa Allah khaliluhu mukwano gwe ow'omunda aye yali mukozi ni bannabbi nga bwetulidde okubona insha allahu taala so min asbaabi ikamati lhaya mulimu ku bintu ebijja okutuyamba okwemerezaawo obulamu tetujja kuwemerezaawo nakulera ngalo nakutya amaaka nga tetufuluma aye alkhuruju lilamal okufuluma mu mayumba gaife buli omu aje abeeku ni kyeyekolera Allah subhanahu wa ta'ala kwa Quran Surat al-Mulk aya 15 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Katonda akoba mwiteekeryo nti huwa alladhi Katonda mwene ne yabafuulira ensi nga yakukola yabafuulira ensi nga nangu yateerawo asbab osobola okutambula okuva no wajje Kampala osobola okutambula okuva no wajje Janga osobola okola emirimu gyo nga byolikola olibitola mu itaka wansi osobola okola nga olibitola kungulu yani almuhimu yakuteerawo shatta almajalat amagira agenda ulo nga kyayenda kuba nga tukola n'olwekyo yaleeta ekiragirira kwati famshu fi manakibiha Allah amaze okubagondeza eduniya ali kutukoba ati mutambule mulebe kulera ngalo mutambule mujje mu buli nsonda da duniya eno bw'oli oti akalimu kali ggulu koli kusobola okola iwe nga nikosobola otakoba oti ate nze ntali egulu atali mu kyoli naje egulu ntya chansi bwebanga eri kaseese otakoba oti nze tiri mukonjo tusobola kuba kaseese chansi bwebanga eri koba kufuluma mu iwanga muno gye ku Kenya madama nga chansi eri mu target ya kasibu kubanga olini byongiza ebijja okuyamba kubulamu buno Allah akubye ati famshu walam yuhaddid Allah subhanahu wa ta'ala Allah tiyali mitinga kukoba nti abana Uganda mulina akola Uganda wonka abasoga tumikizi bafuluma busoga nti abagisu mulina kuba bugisu region la wabula famshu fi manakibiha akobya ati mutambule mu buli nsonda yansi eno mukoleki wakulu min rizqihi musobola okufuna mu riziki eyo eri mu nsi eyo bwe mutakikole mumanye nti wa ilayhi nushur ewa Allah subhanahu wa ta'ala gyetujja okolaki gyetujja okwira n'olwekyo eiteeka lino liri kutukoba buli musiraamu yena buli muntu yena Allah akukobye la tajlis otetyama kukulowooza oti rizikiyo ejava mu igulu egwe oba ejava mu itaka efubutukeyo oba ejja kuva mu ibbanga ogiboneraawo bil amali hatta dua eduwa tetusaba nga tusaba Allah nti ayi Allah mpa riziki
tosobola kumala kusoma dua n'okuba kange ntyame. Wabula Allah nga bw'akuba wajanna likulli shay'in sababa, buli kimu Allah yakitaako ensonga. N'olwekyo bw'obanga osabye Allah nti mpa riziki, then imshi fi manakibil ard, tambula mu nsonda z'ensi eno, ye Allah akwanukule dua ng'omaze okola asbaabu, ensonga edireeta ki? Edireeta zikyeyo. So okusinziira awo okukola iteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu abenga akola. Wa sunna nabawiyya al-mutahhara hafilan bil ahadith, ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bidwire hadithi entukuvu allati tahuthu ala al-amal wa turaghibu fihi, nga hadithi edo itukubiriza kukola na kutwendeza kukola. Abasiraamu demulina okutegeera, musiraamu oyinza okulowooza nti ekigambo okukola kyakweyendera, aye fi haqqi rijali khassa, naddala ife abasaada Allah bwe yataaku mas'uliyati riayati albayt wa idaratuhu, Allah bwe yatiika omugugu ogw'obuvunaanyizibwa bw'okulabirira amaka, lifuuka iteeka. Era singa otyama mu nnumba yo walaba kufuluma kujja akola bidon ayi sababu au udhuru, ngeze excuse nti oba oli mulwaire oba eri ensonga yona eyikuizibwa mu sharia n'otyama obutyami, buli kizibu kituuka ku maka ago oshayaringa omusango. Niwe kwe gusookera, tunakwano kushayaringa, niwe kwe gusookera olw'okola obugayaavu oba okuba nga togire kutofulime kujja kukola, kubanga nga bwenkoyo nti riziki tojja kuba mu idiiro owanike emikono Allah agireeti egwe bugwe mu idiiro awo. Bw'omala okumusaba ofuluma, kyova obuna nti tulina okumusaba buli kunkyo nga tujja ofuluma awaka nti ayi Allah ndifuluma, ya Rabbi ndikujja. Iwe mwene weesabire, tusaba abakyala baife batusabire, edwada ibwe enungi ino. Tuba tukubiriza abamaka okubanga mulina embeera esobozesa abantu baako okusabirako ng'olifuluma. Okuleka bale twayogerako bwe twali wano nga tulikwogera ku butabanguko bw'amaka nti eri amaka agandi ng'ofuluma nga b'olijja okolerera kale nga balikola ki? Bali kukolimira. Ekyo kizibu ky'amaani ino bajjama. Tutereeza amayumba gaife tufune ku duwa eno nungi ino. Eduwa ey'omuzayiro ono mukyala n'eduwa y'abaana. Bona bawanike ku mikono ng'osimbula babenga basaba Allah subhanahu wa ta'ala yojja bibeeki, yojja bibe birungi. Then bw'omala okugisaba totyama, famshu fi manakibiha, tufulume tusansaane tujje tukole. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akoba mu hadisi yabulima al-Mikdam an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qat khayran min an ya'kula min amali yadihi. Ezira muntu kireke twogereku, nabbi aliko ati ezira muntu asobola kulya mmere. Emmere eno yo tulya emmere nga wenkoyo tuli bangi tuyinza okulya emmere nga n'endala. Oba tugire mu restaurant for example, otyaime ni neighbor sente agyosasula either asabye busabe, iwe owaire wali ku garagi wakanika motoka oba wayokya lwigi oba wavuga bodaboda, mwakoba omukozi wa restaurant nti tulikwenda kumira mwena yabawa nga ye nagifumbya aguze ku dide muli gyasasula ayineeyo nabbi akobye kunkomerero w'okugirya mwena musome bismillah era mwena mwakoba nti alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana, twebaza Allah yatulisisa era natunwesa. Ayi kunkomerero emikisa ni baraka ni level ey'emmere okwejoga emigaso gyayo. Nabbi akobye ati ma akala ahadun ta'aman, ekigambo kiri jeno ezira muntu asobola kulya mmere yona oba oliire gy'oguzeka
oba omulire mu restaurant qat yona khairan ne bakulimba nti emmere eyo ebaire n'emikisa era nungi maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala min an yaakula min amali yadihi kusinga mmere evuyire mu ntuuyo de. Amali yadihi kitegeeza nti gyakozesa emikono gye. Owumbye matafaali olw'eiggulo ogatunze bakuwa sente, okubye chapati, ovuze bodaboda, omulimu gwona kasa gwa halali kuba tuyinza obutasobola kumala emirimu gyona sebo oli wa value okusinga gw'oli bonaaniriire ali mu kanzu nnungi ino aye nga omulimu gwe kusaba na kulindirira kumuba omusinga value. Eyo hadisi yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam timusobola kwagayaga emmere esobola okufaanana matooke ku matooke, nyama ku nyama. Aye nze ndikwogera ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Yayongerezaako yakoba ati wa inna nabiyya Allahi Daawuda alayhi salam, era nabbi wa Allah Daawuda kana yaakulu min amali yadihi, akhrajahu al-Bukhari. Wano yatolayo Daawuda yenka. Daawuda yali nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kubona bannabbi namadhiji min al-anbiya, tujja kusampolingako. Aye wano yaletayo Daawuda yenka yakoba ati nabbi sasa mayituka ati Daawuda nabbi yali mukozi. Kidiko bamwidde mulimu gwa nabbi Daawuda gwe yakolanga. Eri yagwidiwa nabbi Daawuda yali mu byuma, ayokya byuma. Haddada, ebitabo bikoba nti Haddad. Ate Haddad n'abantu abakola mu byuma, either okumba ekyuma oba okuba nga oli kwokya kyuma, abo bona babeeta ba Haddad. N'olwekyo nabbi wano mu hadisi eno sallallahu alaihi wasallam yali ali kutolerayo basahaba yabakoba ati tiyekuba ku kifaananyi ye mwene ye, so nga yena yali mukozi mujaabu n'omulimu gwa nabbi wammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aye ali kuleetera ekifaananyi eky'omu ku bannabbi abaamusookawo. Akoba ati mukole kubanga ezira mmere gy'ojja kulya oba sente gy'ojja akozesa either mu kwambaza abaana bo okuba idandaba esinga gye weekoleire. Okujja ewa imaamu mukooti imaamu kubira omulanga nza kyakulya olw'eigulu, singa akubira omulanga yakuwe esente edi wajja wagula emmere. Ole nga aviire eitale wano nga yekubira ekyapati de yatunda, yajja yasuubula binigiina yataawe yatunda, wallahi akusinga mu maiso gani? Mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Iwe wano oyinza obona oti n'ebirala mbona afunye ebiri ze nanfunye ebiri, oba ebiri bufaanana, aye tuli kwogera ku ekibiri munda mulenga value n'emikisa n'obusiimu bwa mwene duniya eno Allah okuba oti abaidi bange bona bona bafunye ekyokulya, aye ono akifunyeera ate ono akifunyeera, ono aba akusinze aba ayendebwa ino mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga iwe. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن حديث يبقى أم المؤمنين ماما ويف عائشة رضي الله عنها أقوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ntirumu yawuli weti wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga akoba abantu be yali nabo yabakoba ati utulubu arrizqa fi khabaya al-ard, munoni riziki walau kana fi khabaya al-ard, eriyo ebyamaguzi oba riziki gyojo okutoola nga yekwese mu itaka lino kwe mutambulira. Wansi eriyo omuseno, wansi eriyo gold,
oluusi weesanga nga n'ettaka lyene eryo obiikulako eryokungulu eryomunda lirimu ssente, mu itaka eryo mulimu amatafaali. N'olwekyo ye Nabbi Yakoba Aisha ng'amuwulira akati utulubu rizika, mujye mukole munoonye riziki, walawo kana min khabaya al ard, muginoonye nga niwe kiba kyetaagisaagisika nga munigitola wansi w'eitaka. وقال العلامة ابن مودود الموصلي في الاختيار، ومن يونو مكتبه كتابه الاختيار يقباتي طلب الكسب omuntu okufuluma okujja okunoonya riziki egy'okumuwa ki, egy'okumuwa ebyokukozesa waka. Fariida muki? Iteeka nga bw'ojja okusaala, okufuluma okujja okola iteeka. Kitegeeza nti bw'oba nga tofulimye kujja akola n'otyama waka oba omenya iteeka. Ekyo kigambo kya Allama Yakoba. Kama anna talabu l'ilmi fariida, nga bw'obona nti n'okunoonya irimu kwona tosobola kutyama n'okuwunza tiidi kusaala. Okunoonya irimu yona iteeka. Odi irimu eno erimu emiteeko. Eriyo irimu nga fardu aini, buli omu ezzaako excuse nti ate nze kasita gundi agiija fardu aini buli mwanya n'ogyetegeerera ng'okwega okusaala, okutegeera Katonda, ebyo bizza kukoba nti kasita bale bayigi. Yabayo irimu eri waajibu nga yayiteeka okwega aye ng'eri fardu kifaaya. Singa tufuna agisomye amalira abandi. Kati nga iri mu tibbi, nga medicine, iri mu handasa, engineering, iri mu tarbiya, education, ni iri mu gyetusoma wano mu gundi ed'endawulo, disciplines ed'endawulo. Tudeetaaga, era singa community eyo nayo neetyama nti tufiida kusoma busawo, eyo community eyo nayo n'abantu bafa okuwaawo bafuna omusango. Aye batufunayo abantu abagere basoma obusawo ku bugembe kuno nga bawera 20 abasawo batumala. Eyo irimu eri awo. Teyagana irimu yakutegeera swala, yo ya buli omu. Yaba irimu eri haramu. Kwega kusuna ndongo, kwega irogo, kwega nga nena kuno tulya nti abantu bajja kusoma bukodye bwa kufera mukidi nga bafuluma mu matendekero, abandi bajja na kuluya haji, abaana bajja kuluya okwega obukodye bw'okolaki obw'okuferera kompyuta ku masimu, era batendeke bazibu. Balina obukodyo bakoba ti banka bagiibye obuwumbi, nga bagiibye batya toidi tiidi. Kama eyo ky'okubonerako ekyatuuka kunze mwene, nafunayo obusente bwange nalagiriza akamotoka nga bakeeta Wish e Japan. Bwe kaatuuka odiifo tebatitubiidi, naafuna eyakanonera ye Mombasa yasaba sente. Bwe kaatuuka mwene oyo namukoba nti nambaako kankirira lingire tibitegeera. Yayikiriza kumbe nga yeena tikirya lingi agent. Bambalira sente ng'ali kubuuza ng'olekirya lingi agent bankobe sente $13,000. N'atula sente nange ono owange gwe neesiga. Kirya lingi agent yali ni mukwano gwe mbwe yamukoba ati nina obuzibu bwe sente oba nina gwemanda sente, aye yankuba tasobola kwitwala ku banka
ali muhimu story yali mpanvu ino nenda kutuuka ku ekyantuukako. Saswire sente mbuze motoka mwaka mulamba mulala kitundu mandi awo Kibuli headquarters ya ID nga bakube isimu bakubiranze mwene tuli kwenda n'emmotoka wish number kadha yiyo nti yange bampa olunaku najja nako bamunange nti mperekera kwana olusooka ifa abandi tojja ku police n'olusooka kyoka wandise kwere yene etwala abayizi b'emisango omusango oguliyo nga mugwiri emmotoka yange yasasula omusolo nga basika sente ku akawunti y'omuntu ketayidi $13,000,000 bajja okuwuliza banka olatuuka ku akawunti kuzza sente abuuza banka bamufulumiza banka statement nga kuliko sente dafuluma kujja kusasula musolo nga tiniyadisayininga dajja asasula omusolo ku motoka wish bla 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 ogwo n'omusango gwe nayaganda ye bajjama naye tusobola butajja nakwaba mukwano wange nti mperekeraako nti otuuka eyo nga ndi under arrest ndi musibe n'omusango n'ogwo nakola statement bawandiika n'abakubira gwe nawa sente bamukubira esimu bali bamweta Abubakari nga yali mu Mbaasa bamuwa olunaku lwabaide baganda bankuba nze dinasigala nga bw'olise kalonda kwekomera erinakunumira paka olirwa nakola ki banaatuuka n'abeegayirira ekituufu bayikiriza bandeka bakuba ati bw'ataida tukunoona mwide naye oyo gwe naleeta tiyali mubi yaire mu Mbaasa twajja Ekibuli olwonze gumvire kugwize kwano oyo yena statement yagikola nga kituufu namuwa sente okukiriyalinga motoka yena yali yakiriyalinga agent kiriyalinga agent yena story endala eyo byamusika yena ng'ali Kibuli baavuga esente ezo amazima tenda kubalimba kyamala nemana biiririra tibabinkobera era tyabuuza tiidi oba bagemaani bwe banyweza sente ne badifuna ali kyenenzeemu nti erimu eri haramu eyo erimu eri haramu takuba nga oti ofunye obukodyo bw'okwiba obukodyo bw'okufeera oti oli ku mulimu hatha laisa biamal ogwo omulimu gw'okufeera ti mulimu n'olwekyo akobya ati talabul kasib okufuluma tujje tukole faridha iteeka kama anna talabul ilmi faridha nga wobona nti okunoonya okutegeera kwona kuli kinayo mbakobye nti eriyo kuli iteeka wali annahu la yutawassal ila ikamati lfard illa bihi fakana fardan olwokubanga tasobola kutuuka ku ibaada y'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala olwako ng'omaze kukola ng'omaze kulya na kwambala na kufuna maadi ng'ogyafunisa wuzu ate era tasobola kubifuna olwako ng'okoze n'olw'ensonga eyo faridha lino lijja nga litambula litandikira eyo osooka kukola memale walituukiriza naam لأنه لا يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه إذا سبل كويمرزا وعبادة كيبين جتباكو يسوع عبادات الدين ولا كمبيري guli mu amani wa quwwati badanihi ate omuntu okufuna amaani mu mubiri bilquti amala kolachi amala kulya warusul yamalizanga akubati ababa kabona bona mu byafaayo kanu yakitasibuna bafumanga bajja bakola bafuna riziki eyabemerezanga n'olwekyo wano omuntu abaze excuse lwaki tafuluma ajja akola wakala sallallahu alayhi wasallam nabbi akoba almu'minu alqawi khairun
wa habbu ila Allah min almu'min adh-dha'if wa fi kulli khair. Nabbi ayogera ebigambo Yakoba nga ni sahaba yakwati bana mbakobere omwikirizo w'amaani nasinga okwendebwa eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga omunafu. Newakubaire nga n'omunafu yina ayinza okubamu kwa kalungi. Kale ow'amaani mu mubiri, ow'amaani mu byenfuna, ow'amaani aba mulungi wa Allah okusinga omunafu. Thumma qala alayhi salatu wassalam, yayongerako nti nabbi yamala Yakoba, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Fayo okunoonya ebinakugasa mu mirimu gy'oli gy'okola, wasta'in billah, omale wesigamire ku Allah. Singa okuba oti nze mbwene nga kutunga ekyalaani kiyida kumpa riziki otanoomanga. Singa ofuna ali kusomeramu Yakoba ati muna mu kulima enaana, bw'oba olinawo eka y'ettaka tulima enaana, gyogezeeko totyama timunooma mirimo bwe mbanga munaakola. Otawulira kuswala banambona batya kubanga ebyo nebituleetera okugwa mu haramu. Oli omuntu agera alingira tunasoma n'amala thanawi mathalan aba amaze university bantikia degree twayita abantu baida ku graduation kale banambona batya nga ninza ali ku bodaboda oba nga ninza ali kusiika chapati. Ekyo nekisinza okuleeta obuzibu. Ayise Uganda tosinga beeyi babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala, tobasinga beeyi. Abakola emirimu nga bengi okugibalaga buli omu n'omulimu gwe yakola. Obona iwe mulimo kigwobo nanga mbutuufu wandibaire nga etigujaamu olwavalu gy'olina. Allah akabye ati ista'in billah, wesigamire ku Allah subhanahu wa ta'ala kwa bismillah, ojja otandike okola ki? Ojja otandike okukola wala ta'jaz. Otakuba nga oti nze byanema imuna laki tokola nze byanema nabivaako. Wabivaako gy'ojakola otya? Mungu naidi olw'eigulo ida wa imaamu oba ojja wa musiraamu kukoba oti mpaayo emitwalo 2 wallahi wana buli bubi. Aya nakikukolera olwaleero, akikukolera olwaido, akikukolera ewiiki n'omwezi. Aida akwesinwa, abasamba aida akwesinwa. N'olwekyo ekisinga obulungi fuluma ojje okole ki? Ojje okole. Unabbi akubira ati wala ta'jaz, otabanga mu byanema. Abogere kigambo ekyo ti byanema. Wa in aswabaka shay, singa oba ogiire mu kukola waafunayo kale kubanga Allah asobola okugererayo. Oguze katonda eŋŋaano, oguze sigiri, oguze bwito, bakuba oti gundi Yakoba mbu yatandikira ku chapati. Zena kanje nkole ki? Tandikira ta'jaz, gyogezeeko. Aye nga bwekibayirewo, for example Allah ayinza ogezesa kubanga Allah agezesa. Hewa atandikawo byakola ki? Byalaba kutambula. Otakofa la takulu, otayogera nga oti law anni fa'altu kaza wa kaza walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. Kakoba nga oti kale singa omusaala tono singa kale singa ekigambo nkuli bakyeta law mu Luwarabu. Ebyo biza omuntu enyuma bimalamu amaanyi ebigambo ng'ebyo. Kale singa tyatamu n'obusente bwange bona omusaala byanimba nalina n'emitwalo gyange 10 nfumba chapati tebadirya. Kale base kabaka wamutugezeeku ti ndirya empagaano bantu abandi alya n'amaziga. So nga Allah subhanahu wa ta'ala oluusi aba ali kugezesa. N'omuntu anaatambula ng'akaali mubiri ng'akaayavula amala kugwa ku bigwo. Aye omwana ku kigo ekisooka mukuba oti tekamumikiriza kwavula oti anaayemerera atya? Ayavula yagwa wasimula ku itaka
wamuleka yatandika okwavula okundi paka lwayemerera n'atambula. So tutandika na kugezesa. Niwe wanga ofuna ekizibu bafuna kwa n'ebizibu by'okulwala kumeneka bw'ojja mu idwaliro bakwati aye eggulo gezaako okutambula totambula nnyo. Tambula ku katono half kilometer oyire kooti yange. Totambula bingi. Oba oli kitegeera. So ekintu ekinaavaamu omulamwa kitandika mpola ate kisobola okubaamu agati awo ebijja okola ki ebyokusikatira. Olwekyo ebisikatira otakubanga fala tajazi takubanga oti anze mbiviireku eriyo kyentakoze. Navuga ku boda, nakola ku kino, natunga ku kyalaani, navuga ku taxi. Nze myaka n'emyaka nze ebyokukola nabivaako. Wabivaako badeeni. N'obuvunaanyizibwa bwavaawo. Kuba niwe obooza mwana niwe mwene olina okwetaako ki? Kati omuntu wokuba oti nze n'ebyokukola nabivaako. Buti ate ebyokulya okweyidandaba byona ogyabivaako. Nga bw'otajja kukulya otava kukola. Nabbi yakobya ati ki? La ta'jaz, yongera okubanga ojja mu maiso. Naam, kawoti kadara Allahu ma sha'a fa'al. Fa inna law taftahu amala ash-shaytan. Akuba tekigambo ekyo singa kigulawo emiryango gya shaytan awo ebita akuba tuwama bireke. Bama bakulimbye. Bama butiida ku bino ekivaamu ng'ogwa mu mirimu gya shaytan. Naam. Rawahu Muslim. Hadisi yaba ku Muslim. Wal ahamiyatu al-amal amara al-islam bil khuruj ilayhi ba'da salati al-jum'ah. Olna kuno lwa juma olna kulwa bei. Era bakaire befa batusookawo tibajanga kukola lunaku lwa juma. Era ife abakuze mbatukolanga tekikizi bakola lunaku lwaki. Agitewe kiri atolwa juma tujja kulima olwa juma tokola lunaku kyama ki waka. Ensomesa eyo yali yakuwa lunaku lwa juma vwali. Bakaire baife Allah abasasi yetu bebaza bayenda tuweine ekitiibwa olunaku lwa juma. Ayenga bwino omutuufu ali nti olunaku lwa juma tuikirizibwa okufuluma okubyokola. Joigule weeduuka, jja ku lubimbi olime, jovuge bodaboda ku lwa juma. Joigule woofiisi ya mu banka okole. Tawjihi rabbani ekigambo kya Allah ku lunaku olwo kikoba. Allah yakobate mu Qur'an بعد بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع. الله يقول abayikiriza yabakabati abange mu abandikirizamu abayikiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ereyo aya neeraga nti Allah tiyalobera akola lunaku lwa juma kubanga yakabati idha nudiya lis-salah min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. Singa owulira omwazini Allahu akbar Allahu akbar ali kwazina ati swala ya juma kyali baire kirungi ino olwazina olusooka omuntu ove mu mirimu. Olwazina olusooka wanema olwazina saawa emeka mukaga kitundu n'owulira mukaga n'ekitundu ke baazina tikya mu busiraamu kubanga okaali bize ku mulimu kubanga ebeebula nusa ebeebulayo kitundu kya saawa okubanga saawa tekaawera nga tuyingira mu khutuba mu juma. Nolwekyo idha nudiya lis-sala singa baazina eswala min yawmi al-juma ku lwa juma fas'au ila dhikrillah. Is'au
mwanguyirizeeko mutambule sa'yu n'okutambula yamala yakoba ati wadharul bay' muleke business kiba kitegeeza nti kabula al adhan nga bakali kwaziina business yabo akoze ki abaadiikiriza so tuikirizibwa okola ku lunaku lwa juma aye singa baziina ali ku lubimbi faayo kubanga wetaaga okunaabako wetaaga okukyusa engoye ali mu iduuka kale ekiro naye nomaliza bakasitoma bali munda oteewa akapande gali akalaga nti oyigayirewo omalirize bano ojja osaale kubanga eri mu musigiti bali kwetagayo kabiri eriyo hadisi eri kubiriza nti jja mu ssaawa esooka obe mu bantu abasaada asengamiya kana Allah kyavaako bati fasaawu ila dhikirillah wadharul bay' ekyo nekisinga muleke bizinesi era nga nekisinga okuba ekirungi ye muli ayi yakoba fa idha qudiyati salatu singa eswala ewa kutuba eweire imamu asaaziza eswala tugimaze fantashiru fil ardi kabiri mufulume buyaka masjidi mujuvemu muje mukole jo ikule weiduka ila mojoile ku kapikipiki jo tandika okola gundi yolwe igulo obango baile mu government bawa ila ye mu office ikakuboti eswala eweirija pasaw fantashiru fil ard yakubati wabtagu min fadlillah muje munsi munonye ebirungi ebigirimu ebya Allah subhanahu wa ta'ala wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun aywe mbamuja muterabira kwogera ku Allah na kusalira kumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga ndonna kuruno emirimo emirungi egirulimu ino getulina okutaako isira okwogera ino ku Allah okubitiriza adhkar n'okubitiriza ino okusalira ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kakati bwobanga olunaku lwa juma olw'ebbeeyi Allah aliyaliko tibo najja kukola yaliko tibo najja ku mulimu olw'obukulu bw'olunaku n'ebbeeyi yalo aya akola mufulume muje mukole ki muje mukole wanu bwe mba muyida musooke mukoleku oyikirizibwa okusooka okolako tiiteeka bw'obanga omulimu gw'obona kati fulekeza nga bakola mu masamba oyinza okuba oti nze esamba lyenkolamu before jumamba tidda kusobola ayiwereka bw'obanga omulimu gw'ojja okola gujja ku athara gujja ku affectinga time ya juma iwe oluguyinza ofuuka haramu okola kabula juma ayi katugeze omuntu alina idduuka wano ku street omuntu alina ofiisi omuntu alina ka grocery omuntu abo osobola ojja waigulawo wakola ebiseera ebyenkyo bwetumala juma kabiri muyireyo mukoleki so akaseera Allah ke yatulobera okola naako ma baina al adhan wa nihayat salatul juma adhan okuba nga baziine n'okuba nga salatul juma ekoze eki salatul juma eweire naam olibona n'okusaddaaka Allah subhanahu wa ta'ala atulagira tusaddaake nga tutoola mu bye tumaze ekola akawa baada audhu billahi minash shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard muyambe n'abantu ayenga min tayyibati kubanga esente y'ekifere esente y'ekibi togita ku baana bo eza sadaka gy'ojakola mu sente k'ogiibi n'olwekyo aleko ati anfiku annafaka okuba nga tukulabirira abantu baife nife okwerabirira kulya mina tayyibati ma kasabtum mu birungi ebyo bye mwafuna mu magira amatuufu wa mimma akhrajna lakum min al-ard emirimu egindi gye tukola tugikolamu ebyo ebifuluma Allah byafulumya muki mu itaka
atufulumirizaamu ebyokulya kubanga Allah n'ameza bajjama nga bwe yakaba mu suratul Waqi'a yakoba ati afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ebintu byemusimba ebyo byemusiga kubanga ife tusiga kile okusiga otwala mpeke ya duma ya bidandali wasula mu itaka hadha huwa alharth okono okusiga kati omuntu aje yalowooza ati nze nali mu ebidandali byange era nze ninze neyemereza omwene kubanga anima nafuna emere taidi na mmere emitendera gy'ebitamu. Allah yabuuza kibuuzo kirala antum tazra'unahu bwe mba mmaze oziika mwajja mwatenduka ozuuka wankyo ng'ova mu ndolo ova kufuluuta wayagana nga akaduma katandise okuvaayo antum tazra'unahu nimwe mukikolako am nahnu zari'un. Allah yaleeta iteekere kulaga abantu buyinza bwe n'olwensonga eyo ebyo Allah byatufulumiza mu itaka akaduma kafuluma nga kanafu nga neboka n'olugalo likagwere aye shakakina al-ardha shaqqa katonda ayasa itaka eryo lyona itaka ly'amaanyi aye wasula yempeke wagizika ku itaka eryo ngobona izito aye katonda akawa obwangu yakasiza itaka kafuluma mu bunafu bwako bekamala ofuluma eno kungulu bw'okakoona ko likagwa bwere aye Allah akabeezaawo katandika okuva empeke edingi muna n'omuli balimi aye nani ayinza okukoba ati nze naliwo nga tupanga empeke dalima ku kitinkiriri n'ekitinkiriri ani eri ekyavu mwidde ekitinkiriri abaganda baketa ekikongoliro n'okwepanga empeke daduuma diti empeke ngi yakuwe ebyo ebiduuma bibiri munda wayo mulimu ekikongoliro Allah yapanga okwempeke buli emu nga yegemeere alibuuza antum tazra'unahu ebyo mulowooza nimwe mubikola kubanga Allah wayenze osobola okwagana kikongoliro kale ekitono ino nga tikyoyagaine nga kikalukiza kwere kantu oba okuba nga tagifulimya kuva mu itaka n'olwekyo akoba ati mimma akhrajna lakum min al-ardi singa oba olimye duuma oyo liisaako abantu bo saddaakaku kubanga Allah ni mwene kumufulumya ate baba mungi otole ni zaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakobanga tunatera okumaliriza nti at-tajirul amini as-saduq al-muslim ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada yawm al-qiyamah. Omuntu akola mu kusuubula omusuubuzi al-aminu as-saduq nga mu kusuubula kwe ebintu bibiri biti tabeerabira al-amana obwesigwa wa sidiki n'amazima kubanga ebyo nebizibu mu kusuubula bizibu ino al-amana mazibu ino kubanga bulega bulawo n'okufuna saawa eno kyetutambulira mu kyebeeta al-ghish cheating omuzungu akyeta cheating lwakubanga abasuubuzi abasinga bungi saba Allah abalungamye bawa mu kyebeeta amaana. Omuntu ojja wagula sukaali wako omusuubuzi oti ndikwenda kiro ba mu gulamu zimeka 10 yakuwa ekiro nga yagipimye ya gulamu 83 85 lwenda yasigaza gulamu 10 yakuguza sente da kiro. Obwesigwa abandi baba bwatuwa mu kusuubula nti ojja wasuubula akasawo ka sukaali akeekakira ka kiro 5 era ng'okiri ndisuubula ekiro emeka waidde eno wapima mwavaamu 5 na 4 walaba kwebuuza oti aye ina
madivani era bila yadongera ku oba nze okubanga nze ndi ku buzibu hina al-amana wana wali obwesigwa kubanga bwobanga oli mwesigwa ojja kutandika okubuuza mumkin fi khalal waliwo obuzibu era nga buli ku minzaani yo kati omuntu nga amin nga mwesigwa akuba no nguze kilo 5 densuubire ninakusuubula kilo 5 ninakutunda kilo 5 eina ezaidi sobola kuva alhamdulillah kati omusuubuzi oyo nabbi amwogere ku al-amin as-saduq owa mazima takiitinga tosobola kujja yali n'omukobo ti ndikwenda kilo 2.5 n'omukolo ndikwenda basmati kilo 5 kale haji basmati ninaye balafu kini basi mwena kuli nogwetuli aye nga mukidi nti abandi batabika oba ndikwenda super yakwanze nina super already no mnaso ne abasubuzi abali wano kubanga bino byo tutambuliramu buli zotola kaiso no munyi wa msupa kabenga go owaire tategeire oba ategeire tikitola omusango abandi balooza alhamdulillah musadama ndooza ntajja kungwa mbaloza ati watategeire butibiweire basebo tibiwa once wochikolera nti otoyiriwe mwene ngoli kubona ekiro 5 watabula mu kilo 2 eda super ono kaiso 1.3 ono super 1.4 waditabula wakubolo otyono super iwachikoze oleni wakuwe sente naja naja kuba bambi ba consumers ebise bintu babyawula kasasika mukawo ka super ndagulanga wa haji ekyo tikikutola ku musango omusango gukuvira kuniwa nokubanga bagusuubula budaleja eya kusuubuzanga akobya ati ono super original nga mwene yatamu ki kaiso wena waida wano waguza abantu nga oti super ngwena tukitegeire awozira musango ayo okitegeera al-amana wesigwa buno bukoba muna nasubula omutyere guno butaleja ayi kibondo ko musada yansubira mu kuki bukaiso obutontono ayi beyi yagwo nkumina ayi bana guwene 90% super iwo bokoze kikulu ino era wongire mu hadisi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam ekobe al-bay'an bil khiyar abasuubuzi abagulana ababiri Allah yaba wa chance buli mokulonda either okugula oba obutagula yakwati fa in sadaka wa bayana singo omuntu omusuubuzi aikiriza yayogera amazima era yayinonola eifa kukyamaguzi kyali kutunda yani baba sukali akoti muna mizani yange efinimu obuzibu eri ipima kilogramu 9 ayi ndi mtunde ku 35 kubanga olega atwala ngategera atugulamu 9 nako wasete da kilo zira musango nikiweta bayani fitijara Allah nabi akwati burika lahum fi bayihima obona obusubuzi buli mu emikisa yakwati wa in kadaba wa katama asinya kuba kwalimba either ali kugula oba ali kutunda ebisere ebisinga biveri ali kutunda yakweka omumogo obuli ku kintu kyali guzo omuntu wali balugoye nga ifa bali mu ngoyi adanse kulimba ati ne kanzo original ne dafa yen eve Saudi atenga yajiguze ye China lere batako amaina ati dafa katinze obojegale mnanga kero ena yeno original gitunda mitwala 2 ngompa 2 ngotwala ngo idincho original eyo kidhibu wakitimani na kuweka kitufu so nga sinyanko wati eno dafa ayo ya China nenchikukobera nenkobera bei yayo wagitwala ngo osimi eyo kibakiza buzibu so nolwekyo abantu abo nabya abogere kukola mukola kwe musubuzi oba nibo bakofumba chapati nibo bawa boda boda al-amana kikulu era abandi kilomese emirimu mu industry ya boda boda
mulimu abantu abandi mutawuni eyo babagwamu nga bw'omuwa ekyoka otutwala eka okuba esimu nga likalituuka dakiika dino oba oluusi abeeko okubira temuna saawa digiire abagenyi bali kuidaayi oti ndi wali wa bodaboda aye nga agire kufunamu kaveera kalamba bwatuuka wakati w'enjira eyo tibonabona aye ndiko bebabona kuku ng'asoweremu emunwe nigano bagana naye bw'otuuka naddala abaami tuuka tuukire mu ifumbiro iwe olyagano gweyagainewo ekyo wakwala ettooke lyawolerewo imwemere mugirya muti aye nga mwagirire n'ifamire eyindi iwe nga toyidi yes eri abasala n'obufi bw'ennyama kuba ndinze n'omukazi ng'omutumya ennyama ng'era katugeze olina mukolo wetata kiraabiri ebyendiiko ebindi bitutuukako ebindi tubiwulira mu bantu abandi era eri abantu bali ku stage ati nze tikamutuma nga bamuvaako tibakamutuma lazima avaayo n'afukire ey'ennyama yatuwegalaka isookayo muna baleeta supu yanwa ava akola atha ghish kati ebyo singa olaga oba n'obwesigwa n'amazima nabyako byeki manabiyi mujana bajja kutyamana bannabbi wa sidikin n'ekifo ky'abantu abali ab'amazima wa shuhada n'abantu abafiira abali mu ntalo d'eddiini yawmal kiyama olunaku lw'enkomerero. Ndikusembyayo hadisi ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekoba nti walladhi nafsi biyadihi. Nabbi eno hadisi yagiyayiriramu olw'obukulu bw'ensonga yali ajja okwogerako akoba ati ndayira Allah oyo aganirire omwoyo gwange mu mikono gye li an ya'khudha ahadukum hablahu, ndibalayirira nti singa omukwime agema omuguwa yagema n'ejambiya fayahtatibu yajja ku lusozi oba mu kibira yawerera enku nga bw'asibisa omuguwa ogwo yawerera enku ala dhahrihi yadeetika ku mugongo kuno enku edo khairun lahu yaida enku edo yagitunda of course tunda nku tunda manda ebyo bityo kirungi ino okusinga min an ya'tiya rajulan a'tahu Allah, okusinga bajayo omusaada Allah gwe yawa riziki min fadli fayas'aluhu yaira mukumusabiriza oluko bitakono asibye kagaali enku ava kuwerera saati yuzike akoli kalabo abedi matoke ge kagaali tubasekerera ataifa abasabiriza obusabiriza kati bona Nabbi sallallahu alaihi wasallam nalikoba kubombyani asinga Nabbi akobya ati ono asinga omuntu alengera omugaiga yaja fayasaluhu ya musaba a'tahu aw mana'ahu, omuntu oyo kabenga akuwaire oba akwimye ozira value kusinga musaada asindike kagaali kano najja ne yetundira bintu biri kagaali abo era mutabanomanga abantu abo baba balungi. Afdalul kasbi bay'un mabrur wa amalu rajuli biyadihi, okuyingiza okusinga obulungi n'okutunda okw'amazima okulungi ate era n'omulimu omuntu gwakoze ku ntuyodi. Namba siibula nenda kuba kusampolinga ku mirimu gya bannabbi gye baakolanga mubenga mutegeera nabbi gundi mulimu ki gwe yakola oyireyo eka wepimepimemu wabanga nabbi oyo yakola omulimu ogwo deni nze kikyendi okubanga nti amabawaka nakusabiriza. Nabbi Adamu alayhi salamu yali mulimi
nabbi yasooka n'ekitonde ekisooka ku nsi. So emirimu gyali gikaali kuba mingi, ettaka lyo lyaliwo kubanga bamutonda muki mu ttaka. Ogwo n'omulimu ogwaliwo mu kaseera ako kubanga obusuubuzi bwali tebusobola kubaawo, ng'anaaguzaani byali kusuubula okutunga yandifaire ng'atunga ngoye ddaani. So omulimu ogwali mulembe gwe gwali gwa kulima, yali mulimi. Nabbi Nuh alayhi salaam yakola emirimu ebiri, yasuubula ate yali mubaadi. Mwidi bulungi mu Qur'an Allah yamukoba ati wasna'il fuluka biayunina wahyina wala tukhatibuni fil ladhina dhalamu innahum mughraqun. Yamukoba akola eryato eryabasomosa ekyafaayo kye ne mutabani we Mukiidi. Nabbi Allah nga mulagira ati kola eryato mutambulire mwe abayikiriza, otampayira era otayogera ku bantu abo bali azaamaanya, nja kubazikiriza. So nabbi oyo yali mubaadi. Idris alayhi salam nabbi oyo yali mutunzi, khayyat, kyalaani. Abantu abandi obuna imaamu ate bawuliriza bamumina oluusi nabayita n'obuzibu kubanga imaamu ajja yatandika okukola omulimu ng'ogwo kabiri ife beene baali kutwala kati ya imaamu efe yeene kyalaani ya rabbil alamin oba chapati oba boda. Wallahi abasinga imaamu aidaano yakwati musuule oluusi nga nidde muli kusuula oluusi akwati eifuusi ya imaamu eri muki obuzibu aye ng'ali kutya n'okubakobera abasiramu beebe ne bemwenda tiidi kubanga oluusi ayinza bangaaza kizibu ekyo nga mwene niki mwene nga n'ekizibu aye lwakubatiisa nti ate banamba nawatya nga ndi kukaboda. Wallahi bw'ofunanga imaamu ayikiriza naata maamu akafo mutumuna imaamu akafo kano tundirangamu ebintu byo oba akubira mu chapati oba akaboda kano kako otambonanga n'omusekerera aba alikola ekintu kikulu ino. Ono nabbi mulamba ti imaamu w'amasigiti, nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, aye mutunzi wangoye. Ibrahim alayhi salam ni mutabani wa Ismail baali bazimbi. Ibrahim yayongera ku mulimu ogundi gwa tijaratul akmisha, yali asuubula engoye dino material eri yabatunga kati nga gomosi material de basala ole yagiye atunga mu lugoye kitengi mudirio. Ibrahim gwali mulimu gwe. Ate ogundi Qur'an yekoba etya wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allah alikogera ku Ibrahim ngeye yako wa mutabani wa Ismail batandika okuzimba enumba eyo Kaaba yaki. Ibrahim kitegeeza nti yali muzimbi. Idhan olwaleero bw'ofuna omuvubuka bavubuka imwe abali wano ole bwakubitako ng'oli kupoota oli kuweereza kakalaayi oli kutabula museno bwakusekerera nga manani taidi kyali kyakola kubanga wano olifuna kasi ate weeyega okuzimba kule kubanga omuntu bw'asobola kuba poota after some time ojja obona nga atandise okuba plaster ng'atandika butusaana okupanga matafaali nga ayemerezaawo kizimbe. Abazimbi abali wano omulimu gwe muliku. Nabbi Ibrahim yali wa bbeeyi mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala era akaali wa bbeeyi mu bannabbi abali ab'emikwano banfanfe ab'okumpi. Ibrahim alayhi salatu wassalam yali muzimbi. Naam, Zakariya yali mubaadi. Sulaiman ebyafaayo biraga nga nabbi Sulaiman naye asooka okukola sinaatu sabuni, naye asooka okukolera sabuni. Sabuni ono gwe tukozesa. So bw'ofunanga abantu nga bafunye akatiba agiire mu workshop bali kumegesa akola sabuni tomusekerera. Era bw'oba ofunye
engeri gyotalulamu chemicals ezo nemuvaamu sabuni kyokole sabuni omutambuze abantu bamugula ofunemu yewe akasibuyo tiniwo abakisoosemu olunabi wa Allah subhanahu wa ta'ala Sulaiman niye asooka okola kyebeeta asabuni. Dauda nga bwe mbakobye yali musaada wa byuma kati abali wano nga mwokya byuma masha Allah omulimu gwaibwe mulungi ino era gwali ku nabbi Dauda kwokera abantu madinisa kwokera abantu ndigi yereka akoboti ebigo ebyebambala n'omuliro ogwo salaba amagezi ga protectinga mubiri gwo n'amaiso go ayo omulimu gukoleki omulimu gukolebwe era muba mulikola kirungi basebo abali mulimu ogwo. Naam, Ismail alayhi salam yali fi Swaidi kirimu ebintu bya mirundi ebiri. Swaidi kitegeeza okuyiga ate Swaidi kitegeeza okuvuba okuloba. So sobola okumutambu byombi kale ko ndi yali muvubi kati olwaleero omuntu oyagala abali mungega nze sola kusobola mpuuta wona bo unampuuta ono nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala Ismail alayhi salatu wassalam yali omulimu ogwo. Elias yali ngafulumiza abantu mu designs kungoye nga designinga kale oyinza kumweta designer. Nolwekyo emirimu gyona gyakolebwa batusookawo nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam nga bakazaako erya Yesu yali musawo tabib yali musawo nga aidandaba abalwaire. Nabbi wa Allah Yusuf ye yali minister mulamba waziri ebitabiraga nga nabbi Yusufu yali waziri. Ndikusembyayo wa nabbi babiri tuje. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ra'il ghanam emisiri giye wangalira yali nga nasoloza embuzi z'abantu yajja yabasubuli yajja kubayira ena kudno eri abakola omulimu ogwo kyayidde masese eyo eri omusaada ajja nga asoloza ente d'abantu yatwala ku itale eigolo yadiiza buli emu yagiiza ki ewa omuntu basaba okuguba mulimu singa oba olina obukugu mu kutambuza ente n'okujja okutwala ku itale wafuna abantu nga munanze nawe ibiri munanze nawe nga yo niwo edyebali ebibali oba ensozi ente gyedirya n'amaadi gusobola okuba omulimu wakati muna buli mwezi ente eyo mutwalo era eri abakola omulimu ogwo. Kati bwoweza ente 20 kitegeeza nti olina mitwalo 2 kuditwala lirye esubiri lyabwerere nakudiiza seka Faisal inaminya musubuzi wa nte manya ti musubuzi wa nte alina ente waka yambayira ati eri abavubuka ababaleetera ebisubi ebyokuliisa ente bale bitoleeyo mubibali abavubuka abo kyebalina okola just kusaba bene ebibanda ebyo nti mutwikize tukole ki tusale kuwana ensubi waba osobola katosabe kabi kyona kibi aye gwona mulimu oyinza okuba nga otambuza mmere ya bisolo ngayo ojja oleetera abantu wabaleetera baliisa ente dayi baliisa enkoko dayibwe. Nolwekyo omulimu tetugunooma nabbi Musa alayhi salam gwali mulimu gwogwo. Then akhiran bwetujja osembyayo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakola emirimu ebiri. Yali akaali kuwasa Khadija yali mulunzi yena ra'il ghanam bikarari ahli Makka abagaiga be Makka nga bamuga kubanga yali nga musaada mwesigwa era nga mwana we bamwenda ino mu kulunda embuzi daibwe. Nolwekyo nga balisolokeza yali sallallahu alayhi wasallam tiyane mu mulimu ogwo
era yasolozanga embuzi edo yalitwala ku itale dalya wedimala okulya yadiziza benedo neido atyo nerula atyo gwali munogo bamala okukula nawasa Khadija yawasa Khadija nga kali kufuka nabbi sallallahu alayhi wasallam yayagana omukyala nga muki nga mukozi era nga mugayiga yamwegesa obusuubuzi kyona kisoboka bana abalega n'abakali wasa bwobanga alina iddiini kubanga fadfar bidhati ddiini ndasiro nakaligasa fadfar bidhati ddiini bw'ojja wasa otagira ku ekyo nseke ati kuba tunoonye abalina esente eddiini nekulembera aye advantage okufuna omuntu ng'asobola obusuubuzi yabukwegeresa mwatandikirawo bakuba ebyaleero ti byangu ndikwogera ku Khadija nabbi yakola omulimu gw'okubiri gwaki gwakusuubula yali musuubuzi n'olwekyo abo ne bannabbi n'abandi basahaba bwe tukibogereeko aye nga sitole mudiidi ba Uthman abaakobanga ati nze ndikwenda agula naikonto eyo era yagigula ng'olamuka ndikwenda sendediti kubanga mwidi ensule yali ew'omuyahudi ensule ere nga abasiraamu bagenda Uthman aligipangikiza abasiraamu babenga banonayo amaadi yatukyaluka ekiseera nga bakuba abatubitirireku yatuma abantu bakoba agimuguze Uthman yagigulira abasiraamu ensule paka saawa enda bagirambula eyo yeri so Babakari radiyallahu anhu nabbi alikubabuuza ani asaaddeseeko olwaleero ani akoze kino ani akoze kino ani akoze kino baaleetanga amuwaaluhum maali yaibwe eti eri kuyigga mu busiraamu ekole ku busiraamu n'olwekyo tube bantu abajja okuleeta emaali mu busiraamu so ti bantu abajja okuyiddako ati obusiraamu butuyambye eki imaamu waife atuyambye eki mba nabula n'ekyokulya eri abasiraamu aboogera batyo yagoba ati imaamu atuyambye eki mba nabula naki n'ekyokulya n'olwekyo bana maliriza nga mbakubiriza nga ze natyerese eyo nti tukole oba oliseeka baseeka omukozi baako nikyogema nze ndo bakobera nina akaduka kange kangoye ebiseera bire nakoleranga mu bizinesi y'okutunda omubisi okuleka ogw'endoki aye ogwa kisubi ni kayinja bamugwidi ogwo era nkagwenda kubanga abaali bagwidi bakagumbuuza aye kyandetera obuzibu abaana abaali bankolera bayirayo bakola ki bayirayo mu misomo bajja kubanga guliko okunoonya ebisubi okunoonya kayinja aye mu Kirinya guliko esente nagulanga amenvu ga mitwalo 3 wale Masese nankeera ku nkyo ku maato galaga tuuka essaawa 3 banguza kayinja najja nayengeka aye nga w'emitwalo 3 ajja okuwaawo nga mulimu emitwalo 8 mulimu emitwalo 7 idukira bendi kunwesa n'abairi nti awaliwo omubisi aye keti mulimu kati yo singa onaagufuula mulimu nti nze nina mubisi guno wano n'ogutanga wano ebugembe ko abantu bagwidi guli sihi gwa bulamu gwa bya bulamu guzamu kemiko yona twakunanga nanga tuti nze mwene aleti ebiseera byaira ndikwogera ku bintu bya myaka 2 enuma kubanga mu corona awo watandikiro kyankalana ku business eyo bakabe seeka Faisal abasomesa kwano seeka amisala jeje mu masomero nze je ndi kujirera aye era alina ente awaka atolamu amata yatunda mpola mpola eriyo shego na gane eyo enamayingo obutufunga seeka asika chapati yansa musaino yakoba seeka era nengire okusomesa ku byo mulimu musomo gwene guno aseeka wale kusomesa abantu tubenda akola seeka nsika chapati era bwamala okusaza aswiri ng'atandika ko igulu wasinga okudija ko atwasinga kudija waigulaawo yakoba jani tataganizibwa mu kumanga libyawo
aye oluusi ntuma abaana bankola kibatundiramu magalibi abantu baba bali kuva mu motoka bangi bali kwegolera kati kimuwamu ko kike mu kyokujja kuki kuswala almuhimu baimamu tukole baseeka tukole abavubuka naddala abavubuka atayimu kibagema kwinu munoona ebyokukola mutalingirira kukoba nti banamba n'abatya ng'oli kulingirira ku baba we yali haji oba yali omugayiga tutegeere nti wallahu yakbudh wa yabsut ebiseera bituuka Allah yagema ku muzeeyi wayinza okuba nga yali alina abantu bayigi nti maka gaali g'amaanyi olukwenda kugira ku gundi ya muzeeyi nti ife gye mulimu titwagikolanga tayimu bwekyukakyuka nayo Allah adda kusinziza ku mugo oba okoze kabijayizeeyo famire eyo ebenga ekola ki ebenga ejja mu maiso n'ebigambo ebyo nsaba Allah atugase nabyo ayi Allah tukusaba otuwa emirimu emirungi tukusaba Allah otutte mu bantu abakozi otere baraka mu bye tukola era otuteeremu omukisa otukulaakulanye okulaakulanya amaka gaife okulaakulanya ensi yaife subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.